libat. Na ayaman na pamaginuginta no, nagyang kaiyak sa babasa, ini kalimutan no, awata agyai ang management si Haja Siti Rayhana Mamarinda Bayantol, ako si Haji Abdurrahman Marumaya Bayantol. Apagidida sa Nashitul Maranao, kaya tafaddal ziyadatan ma'juran mashkura. Penelamatan akan so Allah yang aden inaden aku nian na ini sabapian ya magusi ina amalarakni gegau kebebayarakan sataman dan sataman ina ina kulai na pangning ko sorry la iyo ya rasay ka ganto kung yaw-yagang ka sa ginawa ko salamat inakulay si iko gagawin ka miarasay karakan ko gagawin daw salamat ama kulay si iko ranoniyo dan kandara inunan so ginawa ko alumbay Pananamatan akan sa mga bagariyakan dahilan peligatan sa agupiran rakan Minaya kang kiran sa panaguntam maniran Kapag pangakan ko sa lakam di salaan Nusiran darainan kulang wantaman awidakan akan Lidmatay magaan insya Allah makabalas ako ba Salamat inakulay si iku gagawin ka miarasay karakan ko gagawin idaw Salamat ama kulay si iko ranoniyo dan kandara inunan sa ginawa ko halumbay Dilipatan sa ginawa sa mga pipiyan Inipanagadagan sa rumbaan na dunia Salamat inakulay si iko gagawin ka miarasay karakat ko gawin daw Salamat ama kulay si iko ranoniyo